probus for me. Me is Sandra or him. I'm a steward. You may Adom entertainment to Ghana for Chema. Straight up. Where do you or your guy? Sister Sandy be a guy. Sister a guy. Me entertainment journalist, but real quick, you far away and film. In Shota, a month for a caswa. Ain't me Emma Edgement. Ne no crampono and yet after toboot hono. It's Mama how a kunsin dear, no ho song. Nemo ya se obi de Sylvester Tete. Papa, quite not check. Dear now we are for Papa. Abane sa woman phone in hand to me in Quajuma. It's what a sigh honor known to me in Quajuma. A drop back to an eye, your waging ye, pa, Mr. Wa, because yen to me and Kosu say our or my name was Sir. A quine, not ye, but home, a quine, a more moba. Never say a defa. Sir. Na mental health and so idea was a funny serious. E wo krom has say mental health. Ya didi agro pa. No na ama azonto so na mo a wo ye joy ye no akwa de waro ne to ho. Ti mesre say mental health advocate for no. Abranti bia na bibi ha na ohia emmoa. Mo behwehwe no. Na mo question no 1 or 2. Mutie na no asem a pantan bia na madaro ma. Mati dede ne so okrom ama ye na mo de DJ azonto no. Eko Sister Sandy de kasa yon konsem no eso. Anita free a gospel musician abaya no wo ya ade papa no was some powerful voice make na Adom TV show be friend Adom gospel rock show. Na sister ne so mic na o minister somebody ababa scatter bebe just we eja wom na sister ne kopia abrochire mrebi no wo kai say won ne papa omo sheda be ye settings bi one ne papa ekona na me ka chem say eh settings okay mo hwe na mo ya akofom na mo hye de ye niema na opese wo trend na wo kan sem say no Ghana for many da ho ye bibia na wo ya ye fi wo be ne kwa da nge no na me de nam wo kunu e de nsem bi a ani eja aba wonten wo kunu no kuma asefo de omunim say wo culture center na ni tafie ne kunu eton CDs cassette gospel for no culture center uko dwamu honom na no ne kunu no didwa wo hopa o tonyom kwa na ne kunu ne backing vocalist papa no bua ne ade ntino nsem na papa ne ka no it's very strange. It's very, very strange. But real quick, my advice ne say men fan kwala no enka sadi we hu de bia meka kwala ma me ne ka say woni wo kunu no yirinya issue a mesrew for the sake of kwala ne sanity no men fan kwala emma niema bi musa after we me I hope so betie me na kwala no where you my friend sim bi say it where the car come here kwakwanum big shout outs and come GH page TV omhoi any information no free asem ne atwanity a wo kunu kyeremu a Anita free ekopie abrochi no okunu allege say won frɛ no won tenenka na papa no ade ne wa me bɔ ne ton fama wa papa ne kyerɛ mu say Anita two kwan no wo da yeso bi senka obenya pepes na wabefa no nti no na netizens say me misa branch ne say abrochi na sister na mefa no no na aha no ana say edien sika na o mane ne dollars ana but this is a very serious issue. Phone wo ho Anita betimi afre no but who knows maybe issue bi wo ho a eno no muntimi nkan wa because I don't understand so you requiring a person but so be frɛ phone so am bedu ti hoi na yiri two kwan 9 years ni okoba otene nkan no pa bia ofre no and it is very possible so person we are you can do it. It is Anita ho ye dia no pa woteme nkan wo kuna allegation ode aba one so what but more than me na also count side of the story because I mean na sem back also enka asem it was my mental side of the story we use unku back ana we use unku back but on the real bossu kwala ni dey your film on the real there kwala ma me I will not tolerate anybody involving kids in sensitive matters like this and kwala no o me be so almost na be two ma me no papa hwan na be wei na ya mo den kwala ba nsem bi se mu no mesro me person me hu kwala no we interview bi am yes am me personally me do be ko waju what fan kwala ne mem kura ya to aso a yakusu a kai celebrity se kodi dum so no actually na e bia na refi wada ma me kai wo quick na me to aso because bra David di me na me bra na 2015 okwotro se da dum so ma me nka hwe kwa se ye nka yes o 2015 mo kan BBC
aha ebi ana wote ampedu area hot trasa You start sending them. Where the exile? Oh, yeah, Jack. bisa kwashima la pass bisa kaso a wate dum kania 3 days make us say ko bi fridge kura say te won kai dia wada ma na me kai wo say metwetwe aba metwetwe ni nyina aba omo ko trotro dum so ma stop no ebi ana wonim say ye ni dum so ho ye ni dum so ho mamu me timetable na ye hu ye ho ano my health foundation for my help your health foundation before party me tete so mo be tie chi aha sana me tee no se omo e be tie chi na omo be tie chi so se fata se yeso ye den je mo omo akwanya magana fo hu ni omo je ama society omo go pie mo obli children's home ehoi ana ne ma sort omo e de ekoye omo ne nkwala ni di agro enti ne entertainment kwala ni di agro wate e ni jesem ti hwe bibra wate me be sisi ya Kel Charcoal toothpaste no etwetwe wo se because se be fe na watimi ahye wo ni pe na fufu party nkofo pi no oje mo mam se na dey sa ontwi ne se me so twi wo se na wo se mpai wate fa Kel Charcoal toothpaste no etwi wo se na nya wasem ewo wo se so na ma wonu mu krampo nyehwam ye ka hi mo sa fa ye so kama wate ase na me kan fu pi work natural phone so ama we san say 3p garlic mixture no ya we bia how obi okwa bre e fatigue but 3p no e bia na wa try nro bi ohun fa obi mesro ye nto nchia onum 3p garlic na ankwa berehwem na mfa nkwa doctor ho nkwa jiska na ma edro no e very good happy birthday enko enfama pa jo happy birthday enko ma pa jo o adenta wonu abaye ma we cinematographer ha a friend of Festus osi ofos ofos pajo wo adenta happy birthday ngame insha open ye na oma nkwatenten happy birthday na mu na mejina happy birthday nkoma Lady Christiana wo kwabenya ona ye CEO of Virtuous Ladies aha Lady Christiana oba Akins we cinematographer na oka picture de brakofi picture no enro network ni nsuo ne toye no enti Akins mame abanti na ka story memu anan watimi aso omumu single mother asho omu abedum pempenswe abanti aye kama onam ha ambedu be se was a future president why ya de pa Lady Christian ne bijina fi de kase so ema wawoda passion kon se wutimi hwe wo ma no on your own nyame insha pa na oba ye ke be hwe no onam no kra bible preach say ya eti ye to aso an mema quick updates Kwame Eugene mema quick update say we the by now the one we say wabonyom oh by now they say we say initial na wabonyom sa na me hwe social media netizens ni bi ka say we mesro wo ba me so a meba osu bi because me no ade we nyame na meka what I say social afo no na de nsem no akoja na me hwehwe bi ka kire wo social afo no say na Ghana music ntie be ye yeni mo de one day bobit actual lyrics produce nyom mo bo acha 2 months na ayirem mo be say Ghana music ko international oh nyame na meka wo netizens for na eka mo chiri kra wa sha adi nka ma ho nto na me say na nyankopon ayi obi afri accident na so obeda na se oh how pa ne sen nyankopon ayi abrantie uhu ka no na wo so obesha ne nsa na odi abonyom mo bisa kwaku gangster obi a wone wo how ne sen wo hwehwe ani mo wo a wo ka asa wo hwehwe ani mo papa munyai Kwame na won to nyom no ba Kwame nkrofo so se nyom no ai Kwame yogurt ene last me dia o amba sa wo de hwehwe me they say bibia nya metie two sides of the story me fa asem ba akonya asem ba Kwame yogurt me hwehwe o last made me hwehwe o anyom no dia na che say mo dia mo evidence wo bo ne da ben date wo so once yes ade ya de nyom ko no tag o dodo ya ni es we wi anyom empesa o ha me so me dia ama ha me pa ti ne ho ye wabonyom ne ho ye ne ho eye pa Jidola Stone Boy baba ya no wodi asabi esiani a e kire se okoton wano ma okoton ne papa timi yi skills I say akra ne maame ye nua papa na esegna na akra no ekura telescope maame ne yem a wo hwe ne papa moves enui na akra no ache o stage se no kre ne papa ne aboa yo it's so beautiful to watch intino wonhu ye no na me de e che say aboa ne baba ya che se ne wose
ene wo no ne ose asa no nim sa mepon na me de assemble ko acha mo wa hu sofo a same ni nwuma kiki ne da hwe jai okopie hu okwa same ni nwum na kiki no we hwe sofo ne bransa na mapon hwe Thomas wo ho Nana wo ho Kelvin wo ho oba inside ima ewa ha Festus Akins na emom ni otwi manim de Florence Hidden Glow Osmo on a fresh boy PR big up yourself pompini o nana mapon pini o nana wo nyame ajoba no kunkudi amen mapon